बिसायख'थिनि समाव खोथा होबोनाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा एबा आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा रायजो राजा एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो खोथा होबोनाय बायदि साननैसो सिगांनिफ्रायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो सेथि खोलोबनि थाखाय 25,000 रांनि चेक होनायखौ नुबोगासिनो दङ। थिग बेबादिनो दिनै 40 नं रौता बियाबाव BTRनि EM डक्टर नीलज स्वर्गियारिनि नुजाथिनायाव गासै 64 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेक राननायखौ नुनो मोन्दों। आरो BTRनि EM डक्टर नीलज स्वर्गियारि बिथाङा फोरमायबावोदि फैबाय थानाय समाव नैथि खोलोबाव आरो 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेक होबावगोन होनना। नंगौ, बे समाव इउपिपिएल एबा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि बेबादि आइजोफोरनि जौगाखांनाय हाबा मावनायखौ लाना गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा गोजोननाय फोरमायदों आरो फोरमायबावोदि फैबाय थानाय समाव गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा गावसुंथानो हानाय बायदि खामानि रनसायना मावलांगोन होनना। আজি আমি ৰৌতা ব্লক বা ৰৌতা সমষ্টি হিচাপে আমাৰ সমষ্টিত থকা 64 সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক আমি আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছোঁ। আমাৰ সন্মানীয় BTRৰ শ্ৰী প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আমাৰ BTRৰ টোটেল 3,800 সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক আৰ্থিক 25,000 টকা ফাৰ্ষ্ট ফেজ হিচাপে আমি প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু আমি কেইদিনমানৰ পিছত যিসকল ফাৰ্ষ্ট ফেজত পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তেখেতসকলক আমি বা তেখেতসকলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো চাই আৰু নেক্সট ফেজৰ কাৰণে আমি এতিয়া যুঁজা চলাই আছোঁ। আৰু নেক্সট ফেজ আমি 6,000 সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ আৰ্থিক সাহায্য দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যুঁজা চলাই আছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাক যিসকলে পালে তেখেতসকলক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনাগত দিনত আমি মহিলা সবলীকৰণ বা মহিলাক আৰ্থিকভাৱে আমি সবল কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব লৈছে তেখেতক আমি আজিৰ এই সভাৰ দ্বাৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ সমষ্টিত 64 সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকে আজি চেক নিবৰ কাৰণে আহিছে। তেখেতসকলক আমি চেক প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে তেখেতসকলক ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি BTRত অকল এয়াই নহয়, আমি এটাৰ পিছত এটা আঁচনি মহিলাসকলৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিছোঁ। অনাগত দিনত আমি মহিলাক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে যুঁজা চলাইছোঁ। গতিকে BTRত আমি মহিলা শক্তি এটা সমাজ আৰু আমাৰ অঞ্চলত আমি BTRটো খুব উন্নত মানৰ এটা BTR আৰু উন্নত মানৰ এটা আমি কাউন্সিল গঢ়িবৰ কাৰণে যুঁজা চলাইছোঁ। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। एबसुनि हेफाजाब होनायजों फैगौ 23 आगस्ट 2023 इङाव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम सा सानजा भारतनि गोजामसिन गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाला देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जागोन। बे देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेलाव गासै सा 26 गुबुन गुबुन बिफाननि रोंगौथि गोनां स्पेसियलिस्ट डक्टरफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं रायजो राजा बिथांमोना बै सानखालि थिखानाय जायगा आरो समाव नुजाथिफैना गावनि सावस्रिखौ बेसेन नाङालासिनो नायफैनो हागोन।